Naam, al-idhaaru tugenda giraba nga tugitadde mu aya tutandisa n'ennyukuta eya hamza. Aya esooka eri mu suratu Taaha egamba a'uudhu billahi mina shaitaani rajiim waman a'rada an dhikri waman a'rada an dhikri man a'rada. Then ya tanwin wa jannatin alfafa wajannatin alfafa awulira nti tujaatula tin alfafa. Naam, kati tugenda ku nnyukuta endala, ennyukuta eya haa'u. Ennyukuta eya haa'u aya esoose wa minhum duuna dhalik wa minhum duuna dhalik. Tugenda ku ya tanwini egamba walikulli qawmin haade qawmin haade. Naam, mu ennyukuta yaffe eddako mu nnyukuta eza idhaaru tulinamu ennyukuta eya ayini. Allah agamba ma lahum min Allahi min aasim. Owulira nti nuuni tujaatula min aasim. Ate bwe tudda ku sayidi ya tanwini Allah n'agamba mu suratul Baqara wa huwa bikulli shay'in alim. Owulira nti tanwini tujaatula, tetuwuunawo nti shay'in, nedda, shay'in alim. Naam, ennyukuta endala mu nnyukuta zaffe tulinamu ennyukuta eya haa'u. Allah ategeeza وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. وكانوا ينحتون emphasis eri ku kigambo yanhitun. Then mu tanwin Allah n'agamba nti inna Allaha azizun hakim. Naam, ennyukuta eddako mu nnyukuta zaffe eza idhaaru tulina ennyukuta eya ghayni. Ennyukuta eya ghayni Allah ategeeza nti wala ta'amun illa min ghislin. Ku tanwin Allah n'atugamba nti inna Allaha kana afuwan ghafura. Naam, ennyukuta eddako era nga yesembayo ennyukuta eya khaa'u.